Saya Mahman dan ini isteri saya, Anis Sarina. Nama saya Muhammad Fairul Bosman. Dan saya Nisha Fika. Sekarang kami dekat Arjuna Ipoh. Okey, nama saya Ara Ashraf bin Jamal Nasir. Dan ni isteri saya, Intan Zura Sofia binti Sahili. Kami berada di venue Rumah Abang Jamil Ipoh. I met you in the sun, saw my plans come undone, cause I knew you were the one. So we, from Paris on one knee, with a letter and a ring, got married in the spring. Tapi Alhamdulillah dengan berkat flow manager kita dapat membantu kita orang flow cantik apa semua. Ni expectation. Dapat semua selesa. Sama. Sangat-sangat happy, sangat-sangat puas hati. Flow majlis cantik, so saya suka pace dia. Expectation saya dan apa yang saya dapat itu memuaskan. Apa yang dirancang, apa yang direhesalkan, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih pihak Rumah Abang Jamil. We're not in a rush, we're not gonna leave, but I can't get enough of what you do to me. We're not in a rush, we're not gonna leave, but I can't get enough of what you do to me. And Kita akan recommend. Sebab layanan baik, manajemen cantik, all is good, all is well. Sebab semua dah settle. Flow dia sangat cantik, smooth dan revenue dia pun cantik. Selesa. Ikhlas 5 lah. Kita bagi full star lah. 5/5. 5/5. 10 star. 10 star. 20 star. 15 star. be with you tonight. Be with you tonight. With you tonight. Jangan kahwin je lah. Dengan Rumah Abang Jamil. Tonight.